Hello! Hi. Naimbag nga oras ken kanito yung kakabsat, siyak ni Ben Bautista, kaduwak ni Jeromil Perucho. Ataga Bacara, Ilocos Norte. nga may May mangyeg sagot? tinapinta sa sonata. Asabi ko. Okay. Ready kan? Bye-bye. Okay nga rod. No kaya chapoy tiya. Sumala? Agsasala, mabalilata. Beta na. May sa Arabiin, ngayon nagpaspasya. Nagmayate, May sa asabong, tirinag na sarakan. Ket bulong na bay, tiin nagbinasbasa. Dayta kanagan mo manong, isukan tinay letra. inulit di puong, kinalangtay ko di sanga. Nat nagak nga ruden, ngemjak met nagdisut daga. Nagsat ti anges ko, ading ko agapuken ka. Adi ka man ngamin iyesnek, taasin nga urayek. Lagsarat ang ruden. Saan ko gawin ang mag-agsalap na kakaroon ka? Tignain ka lang sumala, partner. Mayat sika. May sa Arabi nga inak nagpaspasya. May sa asabong ti inak nasarakan. Ket bulong na pay ti inak binasbasa. Day takanagan mo biyag ko, isukan ti na iletera. Inulit di buon, kinalangtay ko di sana. Nagnagak na ruden, ngemjak met nagdisut daga. Nagsat, tuy angis ko, manong aga puken ka. Tadi ka man ngamin iyesnek, taasin nga urayek. Tadi ka man ngamin iyesnek, taasin nga urayek. Napinta si boses mo gayem. At padatala ang gayam. Kita like man natin nga gundaway nga mangiyam ammo. Kadete kaduwak Detan na ah. nagkanta. Taga-ano ka tatayan gayem ko? Taga Bacar, Ilocos Norte. Ada asawa mon? Mano? Ay, May isa lang ti asawak bagtit. okay. Sige nga rod. Kumablaw ka nga kanyadan. Okay, kapkablao ko deti nga kinantami ka ni Fen. Kadagiti amin nga agay ayat, iti may salamat. Okay. Alright. Daya po, iti kadwak ako makanta. Just tiyagin natin kay panagbuya. Yaman kami una.